Barçumun, barçumun altıncı ne günü geçinde Oradayım gütü barçumun altıncı ne günü geçinde Şırdaş pay gelip çeçimge Çıkarmay sırlı hiç kimge Atestat alıp söz verdin Anda da altıncı günü geçinde Ertele varsa beşimde Egzamen bütkön gezinde Aşıkma dedim toy bolo Altıncı ne günü geçinde Aşıkma dedim toy bolo Altıncı ne günü geçinde Nelle calici la belle in fiora e la fuggeva l'ora si bria voluta le bionde dolci fremiti che suscita l'amore poiché quello che ha il cuore onnipotente Amore fra i calici più caldi baci avrà Tra voi saprà dividere il tempiano giocondo tutta è follia del mondo ciò che non in piacer fugaci rapido il gaudio dell'amore in fior più nascimare né più si può goder godiam ci divita un fior vedo cento lusinghe il mio destin
Дагы бир жолу 8 март майрамыңыздар менен. Позвольте еще раз поздравить вас, мамы, сестры, дочери, всех-всех с Международным женским днем. Дагы бир жолу Кыргызстан аялдар конгрессине ыраазычылык билдиребиз. Жана ошондой эле коомдук теле радио корпорациясына майрамыңыздар менен